Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlemay2008@gmail.com. BP 254 de Lomé Togo. Radio JVA Yesu lomi be todo la lonloao. Mi dogbe na mi to mi afofo Yesu Kristo be nko kwasilaji. Ke amesi o be nko mi lese elenyi dogbe de la Emmanuel pe diama Abuja. Le mi ape tanya gan si o don kone be MSD Media Service Diffusion. Ke mi ape tanya ke ntimi le dengbledoa elenyi ma wube upopea be dɔda si gã ke nye nusrɔ̃ƒe eye le nusrɔ̃ƒe ma mi le ƒonu ƒo ku ɖo kaɖeɖe kpli kpã ku ɖo mawu eye mi do la do kaɖeɖe kpli kpã ku ɖo mawu leke mi la wɔ la yi kaɖeɖe wa dzi o ye mi la te nɔ edzi ano yi o ele nye bena mi la no wɔ mi la dzagba mi la no wɔ ame ɖeka ƒe goɖoɖo tɔxɛ ku ɖo mawu ye mi la sɔ no dze ŋkekea gɔme bena mawu ne ba te fiɔ mi afɔɖoƒe ne ba te kukɔ ɖe me na mi na ŋkekea ƒe dzi yiyi nyuie eye le mawu be ame ɖeka be egododo kpli kpã ku mawu le ŋdike me alo fɔfɔ mea ebiɔ so miagbɔ bena mi la se mawu be gbe mi la nya leke mi la se mawu be gbe mi la nya leke mi la do vovototo le mawu be gbe ku ɖo egbe kpɔtiɔ ke mi se na me egɔm bena mawua etɔ be nyi ta ne ofɔn le tɔ ba kɔmea oɖo la do dze ku ɖoe ase enya kebe la sɔ da asi nɔ kengbe asɔ dze emɔa le eŋua mea mi ƒonu ƒo ku ɖo leke wola wɔ leke mawo ƒona nu ƒo na mi leke be yina edzi ɖo egbea mi dzi bena mia ƒonu ƒo tɔxɛ ku ɖo leke mawua mi la do dzesi ebe gbe eye nenye bena mawu ŋgba le ƒonu ƒo na mia leke mi la wɔ do eŋua kpata ehia afɔɖoƒe ta miasɔ gɔmedzedzea na mawu fofo mawu ŋusẽwo katã tɔ mi de akpe na o bubufia la mi do ɖe dzi be amenuveve ke gasu mi asi la ta papa akpe na wo bena o gadze ŋkeke ye gɔme ku ɖo mi eye mi oga sɔgbe bena ya gayi doa dzi ku ɖo mi egbe la mi sɔ edoƒe gbãtɔa na o bena wo ŋutɔ nudɔ nuƒomi nye le asiwo me wo ŋutɔ na sɔ mi sɔ wɔ dɔ eye edzi siwo papa wo le dza senya wo ŋutɔ adzra dziawo ɖo susuawo wo ŋutɔ ahu gbɔgbɔme to na wo bena wa senya ko gba sɔ dza na wo egbe papa akpe na wo bena o dze gɔme va yi edzi ne miasɔ ŋuti kɔkɔe na le Yesu Kristo be ŋkɔ me amen. Amen. Ke sigbe leke ŋgblɔa masɔ gbea na evigɔnye Emmanuel ebe la yi edzi ku ɖo mi. Enyo miale ke mi gblɔ nyisɔ aƒoƒua leke bena mi le ƒoƒo ku ɖo leke na se wowɔ la ƒe gbesese na mawua yayra le me sugbɔ ena wogblɔ bena ame si ke sena Yehowa ƒe gbe la yayra su ne si le agbɔsɔsɔ me wa ena be wogblɔ be toɖoɖo kple dziwɔwɔ la enyo vɔsa donc toɖoɖo kple dziwɔwɔ la nusugbɔ to na so ne me wa ɖevi ke me ɖona to tɔa meɖona to nɔ meɖona to ƒomea kalo mo tsi na asi mi ba na ne miatsi asi o eya ŋuti ta ye mawo kplɔ mi va bena miaɖe nu me ne mi bena mi ba tsi asi o mi ba va zu lã na enua futɔ abosãŋ agble dome ne mi o etoɖoɖoa ele veve ɖe na mawu emi gbɔ be mawo ƒe gbe la eme vivina eme fana eme kɔna tsetsetsetse eye ma se ʋuɖuɖuɖu le mɔ va ne mi kpɔ abosãŋ be gbea tsakatsaka dzitsitsi
nubara wɔ nu ya leke zuame ya leke wɔ leke kaba wɛ kaba enye be nya la tina dina me eye nyi gbɔ be tina tsa pona mi dona nu gã na mi no ve wɛ voa no va le dengle kunu ntsi ava gbɔ be nukanti ye wɔ nu ya lo nukanti ye ƒo nu ya lo ƒo nupo ya lo eye la le ta la si eye ganu mo avi exɔ nana mi ganu mo mi gbɔdzɔna ganu mo mi tsakana la mi ba na be na nusɔ na va me miatsa agba ka mianya mɔ ƒe gbe ke ne me kɔ na ƒoƒoƒo vivi na sese eye yayra nɔna me la miawɔ siasia mia awɔe eye mi ye dzi gblɔ be na egbe la gbe siwo sugbɔ ale gbe leke mɔ kaka anya be na abosam gbe ya leke wɔ kɔma nya be na mawoe le ƒonuƒo leke wɔ ma nya be ŋutinyanya ye le ƒonuƒo eye mi gblɔ be na nukatema dodo gbɔgbɔwo me dodo kpɔ gbɔgbɔwo ƒe dodo kpɔ mi la enyi gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana le amasi ɖekea me gbɔgbɔ kɔkɔe na mi nu amasi ɖeke ɖa ɖeka le me enyi gbɔgbɔwo me dodo kpɔ ne ya sɔ asi wa ne nyi be enya si ko le se kple to so mawu gbɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe la to nɔ ne eto ɖe mawu tɔ ya eya nye abosam tɔ eya nye gbɔgbɔvɔ ƒe nuƒoƒoƒo eya nye wo ŋutɔ ŋuti na wo le ƒoƒo le ɖo nu sia nɔ la ehia gbɔgbɔ me dodo kpɔ elabe fisi ke nyawo le so le aɖe so ƒe be nyawo afi kɔ so eye ne nua le asi wɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe nunana sia yi ko be gbɔgbɔ dodo kpɔ le asi wɔ la nya fisi ke nua le so nu si ke amea le gblɔ la so ƒe wɔ la nye ne nye gbɔgbɔvɔ ƒe so ƒe wɔ la nya ne nye mawo ƒe so ƒe tsa la nya ne nye wo ŋutɔ ŋuti la wo ƒe tsa la nya ena bena mi ɖu la wɔ siasia mi ɖu la do gbe ɖa blibɔ na mawu abiɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe na dɔ mi tantantan ne nunana sia na su mia si ne ŋu bava sɔ ŋuti si awɔ agbe be ne mi o elabe gbea la abosam trɔ keke li ƒe kplɔlawo va le na ye lo hamea me le kplɔa mo le tsɔtsrɔ̃ me le kɔkɔ la nya bena kplɔla yi ke ne le ŋkɔ na wɔ aɖe fika eso mekama me enyi o ne nyi mɔ ba me enyi la gbɔgbɔ kɔkɔe nunana dodokpɔ ƒe nunana sia la ala sɔ asi o ne nyi abosam ƒe tɔ ye nyi tsa la nya ne nyi be ye ŋutɔ ye sɔ ye ɖokui ɖo ye ŋutɔ kuri be ye nyi kplɔla be yeva kplɔ mɔ ƒe ha vɔa mɔ ƒe yɔ la wòla nya nya sia tsa tita mawo ne yra mia todzinɔlawo fisi ko le la wo to se nua na se nya ɖe eye ne gbɔgbɔ kɔkɔe na kpe ne ŋuti o na ba se gɔme egbea yira ƒoƒo kuɖo leke ma wɔ ma se nye wɔ la ƒe gbe nukawoe ma wɔ nɔnɔme ka ma nɔ ma se wɔ la ƒe gbe elabe Yesu gbɔ bena nye alẽviwo sena nye gbe me dzesiwo kplɔna ŋu do na eŋtita enu gbãtɔ si ke miawɔ elabena gbɔgbɔwo ƒe soƒewo sugbɔ zã esi ke sidzedze ya mele mia si o alo gbɔgbɔ kɔkɔe be nunana sia mele mia si oa eye ke mi yɔ bena dodo gbɔgbɔwo me dodo kpɔm le asi wɔwɔ la nu gbãtɔ ko la nɔ wɔ kegbe ne mawo ƒe nuƒo la ade to ade daga nɔ la nye bena na tsitre le gbɔgbɔwo ŋuti tsitre le gbɔgbɔwo ŋuti miaxlẽ enya ɖewo le biblia me Kolositɔwo ƒe agbalẽ ta ave kpukpu 13 egblɔ bena eye woɖe dziɖulawo nyenye kple ŋusẽwo ɖi eye wodo ŋukpewo le gaglãgbe eye wokpɔ dziɖuɖu dzidzɔ ɖe wo dzi to eme eye woɖe dziɖula nyenye kple ŋusẽwo ɖi eye wodo ŋukpewo le gaglãgbe eye wokpɔ dziɖuɖu dzidzɔ ɖe wo dzi to eme lugbãtɔa ale si ke gbɔgbɔwo tsɔ dzina be aƒonuƒo ne mi edzi be satana tsã kple ƒe gbɔgbɔwo kple abosam ƒe gbɔgbɔwo sugbɔ kplɔna mi do dzina be anɔ ƒonuƒo ne mi la enu si ke mianɔ dzidzi kpe nye be gbɔgbɔme ʋã mi ɖo la nɔ gbɔgbɔme me ʋã miatsitre le gbɔgbɔwo dzi Biblia na mi nya bena Yesu si ke ne yi le atisoga dzia eɖu dziɖula yawo kple ŋusẽtɔ yawoa Yesu ɖua dzi le atisoga dzi
to epe hume la miatsa nusẽ le asi wo bena no si te le gbɔgbɔ ŋutia la karle wobe do vlowo wonyi ŋkpẽ ega bena yesu le ati so gadzia eƒe ʋu si ke ne kɔ le anyia la edo vlo abosãŋu edo vlo eƒe gbɔgbɔwo edo vlo nusẽ si ke ne le ayame eko ne le anyigba dzi eko ne le anyigba me tume la ena gbɔ be le yesu kristo be ŋkɔme la eklo sia klo la dze aɖe sia ɖe la home be yesue nyi aƒetɔ la nusẽ le nyame mawo ƒe nya la nusẽ le me nu si ke yesu gblɔ gã me bena alo paolo ŋlɔ lo la kolositɔ ƒe agbalẽa la eɖe sɔfia bena dziɖula kudotɔwo kple ŋusẽtɔwo keke la yesu ƒoƒuwo le atisoga dzi do vlowo do ŋkpewo eŋtita ne wòtsɔ le dzi la se yehowa ƒe gbe le agbɔsɔsɔ me la ehiã bena nawɔ atsitre le gbɔgbɔ yawo dzi eye nawɔ gbɔgbɔme ʋaʋã edzidzi si ke le wɔ gbɔgbɔme ʋaʋã la gbɔgbɔ la te la le ŋuti o wola nɔ asɔge na o eye ɖekpekpe ma ba do ƒo na o míayi ɖe wo dzi míakpɔ Yakob ƒe agbalẽ etame 4 Yakob ƒe agbalẽ etame 4 kpikpui adrelia Yakob ƒe agbalẽ etame 4 kpikpui adrelia gblɔ bena eya ŋuti mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu te ke mi tsitre ɖe abosãwo ŋu eye wòasi le mia gbɔ eya ŋuti mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu te ke mi tsitre ɖe abosãwo ŋu eye wòasi le mia gbɔ amen mia tsitre ɖe abosãwo ŋuti vɔa enya ɖeka si ke gblɔ nyi be bɔbɔ nyenye mia bɔbɔ ɖe Mawu te mia nɔ Mawu me te ne wòle Mawu ƒe te eye wòbɔbɔ na Mawu la wòla te sitre ɖe gbɔgbɔwo dzi wola kahlẽ Biblia ye gblɔe Biblia gblɔ be mia bɔbɔ ɖe Mawu te miawu la le Mawu ƒe aƒã la gɔme alo Mawu ƒe aƒã la gɔme la eye miawu la le ale gbegbe bena gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ si ke no sitre le ŋuti kɔa wola kahlẽ elabe Yesu gblɔ eƒe nya le Kolositɔ agbalẽ me bena esɔ mi sɔ wula lo Kristo me le Mawu me wosɔ mi sɔ wula le Kristo me le Mawu me ne Mawu alo Kristo ƒe ŋutikɔkɔe to la míatsa míato kple eƒe gãnyenye la ame sia ame ke ne wula le Mawu me ame sia ame ke bɔbɔ na Mawu ame si ke nɔ Mawu ƒe te la ne wòsi te la bɔsãwo kple eƒe agbasiviwo ŋutia wola kahlẽ elabena eʋu si ke ne kɔ ɖeka va yi to la dzia nusẽ le me Yesu Kristo ƒe ʋua nusẽ le me eba kpɔtɔ le me wɔ ebe dɔ le gasia gamea Yesu ƒe ʋua eba le agbe eba le nyuie ɖe tɔba le gbɔgbɔwo me nɔna te le nu o Yesu Kristo ƒe ʋu la gbɔgbɔwo me nɔna te le nu o ŋuti ta ewo si ke be ase Yehowa ƒe gbe la enu gbãtɔ enyi bena nawɔ gbɔgbɔme va eve gbɔ enyi bena nata asi susuwo na Mawu aɖe tame susuwo dãgbe asɔ susuwo na Mawu nata asi susuwo dãgbe eye nasɔ susuwo sɔ de Mawu ƒe kpɔkplɔ te asɔ susuwo sɔ de Mawu ƒe kpɔkplɔ te alo sɔ de Kristo ƒe kpɔkplɔ te la la se eƒe gbe etɔ̃lia enyi bena abosãwa tina dzina me yeƒe nuƒoƒoa dzitsitsi menya enyi mba se o Mawu tɔ ya ble o Mawu tɔ ya dzigbɔ ɖe kɔme dzigbɔ ɖe ƒe Mawu enyi la ne gaƒo ƒo na me la metsina dzina me o yeƒe nuƒoƒoa nɔna enɔna ble o metsina dzia metutuna me o enana susu huna na me wotɔ na kpɔ miɔ akpɔ ɖusia ehuna ŋkuvi na me ehena ɖeɖefia va na me vɔ abosãwo tutuna me wɛkabala sa le do wɔleke eyi ne wokplɔe doa wòla yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me sɔ yi ɖe enedzia dzi la enelia la ame sia ame ke ne sena Yehowa ƒe gbea xɔsetɔe ne wo be wònyi xɔsetɔ ne wogblɔ be xɔsetɔ la ame si ke sena Yehowa ƒe gbe egbe yɔna ame sugbɔ be xɔsetɔ ami ŋgbo enu enyi va le yi vɔa vavã ame sia ame ke xɔse le si yoyɔ be xɔsetɔ la wobe Mawu ƒe nya la enyi nyasese wobe Yesu ƒe nya la enyi nyasese wobe xɔse la enya si ke wose la eye nya si ke wose la so Kristo ƒe nya me la wònyi xɔsetɔ vavã ame sia ame si ke bena yase Yehowa ƒe gbe la xɔse ɖo la nɔ esi xɔse kpikpa ɖe ɖo la nɔ esi xɔse veve ɖe ɖo la nɔ esi eye menyi ame ƒe nuƒoƒoƒo enyi o Mawu ƒe nuƒoƒoƒo enyi eye ame si ke xɔse esi le me
et peut rosser que les si là ici les mais là biba na bene rosser la si là no to ne to ya bene ni to le fi yilo a chapu mais là elle a do vere mu ni to e ni le blanc agbe me nyao bebe se se adu plus du dans le blanc voilà rosser la si là dans les chats dans les là ce que me soma ou bon et tu ya gbe to maintenant là rosser la si là te degbene dans les sia la te degbene kukusia la te degbene nusko mo le toa hosebe nyai ena bena no le dogbera odra keto dare Yehowa ma ufuna mpona mi le gbedo ra me Yehowa ma u de na nsubo va kal mo mi mi na ku sese na no dogbera ne ma ufun pota mi sene ena beni mi le dogbera mi do keto dare akenku dare bena nusike ma u ja gblono na se ena hoji se ena sote to me yo la po bena mo pe ganyenye alava atagbe o me hosebe nyai dodasi enyi bena miade no we ela be mawia me blena me ebe me nyala ne tola e wona me do yin to egbon nya sike egbon la mi hoji se e mi zon le di la ya yira blona dona madame nya vile la joie yo mi da pé mi le gbon ma wo be gbe sese alo adoje si ma wo be gbe to vuvo toto kele ma wo be gbe kuro potia o mea ele vevere nto be na mila chite do futoa pe emuse oji a didi futoa de mia ba fote ku Yesu Kristo be totete ke ele mia mea eye egbale vevere be na mila do game aso se ma wo be egbea mila do game ne mi le tijia mi ma te se ma wo be mi ma te se ma wo be gbe go be ma wo ya mu china jina mi o ekpona me game a mi tati mi aroko ya game a mi sogbe la ho enya ke jagbon na mi a le mi dona game ku ma kwa ma wa ela pompo na mi chan esi gbele ke bele gbon ma wo ya mu china jina mi o jigbode be ma wo be nye ye wo mi ye ron mi ye do game na mi la mu le chiji be na odola we le ada popo de kame ko enya be vi mi nye neta ne mi mu we fifi je cha mi la we ga popo ke gbana ta ma wo ya egbona jide na mi blewo be na ne pompo na mi a ejina be mi anto ye na mi nu mi akusi jeje be mi anto mi agbade ngble so nyanti ye mi anto mi ahonya ne ba so ne ba ikaka mi abe jime be globo me ke nene ma uzona udo mi nene be pona no pona mi won eye ne kose dola no mi asi mi anya be na mi ape ma wa epona no po ye ela pona mi to kose wa me anenya va chan kwa ma be mu se de na megbe na nya ke mi la so do owo me fa manye agban alo adikare pepe vibride pepe ma no mi ame o mi anto mi la we kudo ronron de kudo nti fafa de kudo jide po de be na jijo chan de la yin na mi bribo be ma o mi ato pompo na mi ye mi la wo de jichan ke mi ma vride mi adoku me o alo mi ma kedi de mi adoku me o ta ele vevede na mi be na mi la do game na ma o mi la so mi adoku de anyi na ma o mi la so mi abe susu apata so daru ma uji emi abe susu ko pata mi fo na kudo be leke a mi do la de won pata da ye mi abe susu me ko a maula pompo na mi ebe la ela kplo mi ebe ela kplo mi le be ronron nu me chan ele vevere be mi la tati mi adoku be mi aho ma ube ronron nu mi aho ma ube ma ube susu ma ube afodope wa ehia be ma ula pompo na mi ego be na ewo mi evi omi nyine ele ja fi onu mi ele ja ta mo na mi ele ja do adam na mi ele ja so mi so wodo ya so mi so ele ja zami mi hia be mi ase begbe emi ate wo e be ronron nu ne nu ke mi le ja wo kudo la ne ba nye ne ba pere mi anti kudo ai amesi amenti ne muti kokwe ne ba ina ma ubeka enyo akpekaka nya yeji leke be na ne va ve me be na ma mpona o nkola wo ne va ve be na
mon pompona o ni gbensan be na no reji be mo no pompona ya dodo amenere ni gbovayi fisi ani ba vem be na o mu se yo ape gbe po alo se po va e va kuru ni ti da mo va le se o la wa dodo nde jo e la be na enu gbon to sike ni jo eyin be na e siko mu le se yo ape gbe la wa ma wi ya eto enyo la te die be papa ma wo nkan tie mo le pompona mo e vi mi ni no we mo tro jime jina hakana fu mo na soleme nke joy mo le pompona o mo le pompona mo nta flache ma o la gbonya le kokoko la se ne mo le pompona die ni ma wa mi apasese ma me eni o ame tu e fa eni e lo mi ame nya gbo ye wo to e wo nu e wo nkubi la into champion na npo no biela la do nti no e velia eni be na nenyi dodo shikentie ojibe ma no ponpono ya ne dodo amunyo wa ma wa ne pepe na o ne dodo wa nu shikene le so wa nenyi be na avano gbona mo be ma wo ponpono ya wa ma wo ya ponpono wa donc anu fo la ni le do apala mota le gbo be ya e ma wo gbona e be le kelo ma wo gbona e be le kelo ma wo be le kelo e ya gbogbo to le la ma wo ponpono ne ma me e la be dodo siko wo le ji o me le o ta me susu me la me je mo to ji o la ma wo ma gbonya le pepe na o gbe awon na gbon na so e ton le yin be na e va vene be na mi ape ji o alo mi ape jitinya la e ku mi ape jitinya la ku le fi ke jitinya o ku le la mo pe lon nu nya ple la se le la mo cha o ku eye ejiwa zu jikpe ne fike jiwa zu jikpe le la ne mo le ponpoa mate gere ekpe aji asrao e na bibla gbon le Ezekiel pa gbon le etabla ton voir dem pipi blave voir ton me bena ya gban la ya gban jikpe ya gban pe ji o ya tro la su la ko si ji kengbe la se me gbogbo ade me kengbo na te se be gbe e do la gba pe dia o e na be na amoro me ji sesen e hia be ma o do la gba pe dia e hia be ma o do la de pe ajo e dia o la do jitinya me la ko ne fi ke jitinya me ko le la o la te se yo ape gbe ne ya me le mo la wa a ogbere so ye ji la amoro bo me mu soke o voa o mte soke na ne la gbe me be o mte soke na la yo ni kristoto oni mo pa me alo ni pro la o mte soke na la botia ma gbon I agbon a na ogbere ke gbo botia bo san pe la pompono la se e ti sesen msoke o voa e ya la na veve se reli o are enkatma e fun lele o atire wo ame gom duvu o anabe ame ji la e pe dia e sesen msoke na ma gbon ya le pepe na o e la be ne gbon ya cha ja gide peji ele se ko gbon abo ko se papa meji me mo yi na o ko se papa meji me mo yi o ma te ye gbe aye so amoro meji me ne wa ne mo ponpoa fikala yo ala sra to pe aji nja on ne pepo e ya moro le meji ale se klogo ne ojo lu vo abere ti ame esus klogo ne jija e si ja ko de ji alo nya ja ko de jicha nja yo wa hia be na ne nusio o la pa gbo me la jagbagba e la be na ma soke la ma pompona o e so ye ji la amoro le a nous vendre le wasi o so wula o kuro nu vo anti se ka guto kuna la tinti ne be ye o te o de pepe imata si anti e la be funu ele se vivina nous vontia no le se vivina nous vendre o le crisome alo ni pro la o le se vivina de nous vendre la wa ma blon nya le pepe na o e la be na nouveau siala odola jagbagba ato asire nti e na bibla gbon be Yohanes pa gba le gbanto e ta gba pipi amasi ke gbon be nini hu nya pe nouveau me la jojo tokran ko re to yin be aso kemi ya kloma koma koni le mi adi e gbon be na mi va ne o nouveau bien sinya gaje ne chala la re chakla la ne nyo si bishi ne chala la re si sno ne va na de kuku ne va ni nya dron nyanken la si wa gbon kwa no o te gbon ne ma menua e si ko ni nouveau
si ke vivi na yo kunenti la bon tasinti ele se okura tinti ele va ma bono tasia tianti tasia tianti va be ma tasia tianti yo kunenti la e wo ma te pompo no mi kwa bosan ya do patan atawi de ka no ye on wa ma doji o so yiji la amoro le mu vo ne ma ute o mu vo ma unya mu vo gasha gamedo adogbera shi mi sha ma ton ni aso bibla pa ahun pa le pa jola wa ro ganta te wa ma u mu le gbo ma mu le chi o amoro le couvion dasi le wa pa gbe me couvion dasi le wa pa gbe oni couvion to o pon na nu si oni enu si ko la wo la o pon ne gan re couvion le o si no ane so ye jira amoro le o droit agban ṣùgbọ́n agban le pe o nous vont pas agban le pe o fipode pas agban le pe o pèsè o nous du o correct quoi nous si on la te se ma o pe gbe o e ya moro la bosan tuto na o e la bo o no transbo me ṣùgbọ́n e si ko fa Kristo me la o mu wo do so pa gbe nti o mu so ka o mu gba fo sa me pli si ko no ro be ji o me me gbogbo lo le afosa me pli le wa be ji o me e la be gbogbon fon ho me ji o do se ke Ezekiel pa gban le établa ton voix d'un puis blave voix ton blave voix ne so blave voix ton gbo be na e la le ti jajale mi a di ya klon ma ko nyinyo ple ma jomo nyinyo la pe agbe o me e la klon le gba o ple ma ko nyinyo la pe agbe o me am gbogbo lo le la si ale si comme te le seye wo ape gbe la wa gbogbo von yo pe ji o me gbogbo vo tuto na o ma te se mo nya gbe aba se mo nya amolo le gbe do ho me o le se mo nya gasha ga me ko sira cha ko sira o le nso so o le vo ate so nya so de do me se mi lo nya no to chala o mu te pe na le ji o nkenchi o abosan tuto na o me ji tu pe ji pe o ma te se mo nya gbe aba se mo nya so ye jira amoro le ne mo jesi ma wo o mu tro di no o mu jesi ma wo o mu ho Yesu a chape to pe de la no e a won to cha ogbon sa wo be don ka be yo ya ma te se mo pe gbe yin egbe kaka de jira na si o be na la te se ye wo pe gbe la e la te se wa ni ya mu le me wa yo ya nene dodo ele ke gbe o la se to be gbe a dodo ele wele ke mi le gbon wa odo la nya me ke bobo na doku o ye odo la nya me ke do na game na mawu odo la nye ame ke hose ho mawu ji se ye odo la nye ame ke susuwa ola tati susuwa me ne vo anya be na mawu ye wo susu ta nde nti be wo susu do ele ja pere nti o ne ba so be susu so na so wo nunwe ele ja pere nti o ne ba so be sesele lame na so wo nunwe bo anenye be na wuya susu wa edo na kuro hiya me ba gba o pata enu ke kwa ola hesi he adro hiya me ba gba o pata de jo be le pen wa ma wo ma te ponpo na le me o ne le pocha de no anyi be na o ma se o ela no yo be vinye ngba wo le ke bo ya se o e gan be won to susu wa me e yo kuro enye nyereka enye leke amu pona be na yo su ne ma unya bo su na do kuwa maga so eto kenyi toto ke la nyo wa so pe na o mi do la nya be na mi nya nu nyo wa ma wu to a e gba nyo mi apata to mi do la nya mi do sesele la me wa ma wu to a e na mi abe sesele la me do ma wu a ho ma wu be nya ji se be ma wu e gbleta mu lo be na ma tati tonye mu lo be na ma wodo ma wu to aji mu lo be na ma so ke no vinye mu lo be ma so ke sronye mu lo be ma so ke vinye mu lo be ma so ke ameya lenye be na oleji ma wu ne ponu pona o ye obenye anye ma so ke po egbeto anye ma so ke ya nde pe mu lolo wu ma wo ne ma wu ya so le ke wa ele fi on be o cha o la so ke ye no mu so le ke a ma wu ma te ponu pona le eji se wa me o ma te ponu pona le nu vo be ni be na no gbe be yin ma so ke
ma wo ma te ƒo nu ƒo nɔ ɖi egɔme be nya ke ma wo ya to nɔ ele ya dze gɔme so sɔke odzo gbe osɔ ma wo be nya ke gblɔ nɔ sɔ dangbea ma wo ma gba te yi dzo ta ne ma wo ƒo nu ƒo na mi do la do toe awɔ ɖe dzi kaɖo mea to ma ɖo wo dzi ma woa ena na be na ma wa ƒo na nu ƒo vɔa mi se na vɔa mi la nya be ma wa dodo be ma wo be nyi ta mi wo tsã mi la zɔ le be dodo me eya sɔgbe etɔ nyuietɔa etɔ ɖe kpemgba le ke sɔ ku ɖe o ɖe bena ela ƒo nu ƒo na mi esia yi bena mi azɔ li eba afɔ do pe bena enuwo kpata na dze dzi na mi ene bebi ɔsɔ mi agbɔ ni. Enyo mi ahunka dzi ahunka ne to dzi nɔ la o bena la te yɔ mi le 93 04 38 38 blasi ɖeke vɔ tɔn nane ke ene blatɔn vɔ nyi wala te yɔ mi le radio JVA le nɔmba ya dzi blasi ɖeke vɔ tɔn nane ke ene blatɔn vɔ nyi wa nya ne le asi o alo nyabiɔse le asi o alo ɔnume toto ɖe ku ɖo toɖoɖo mawu ŋuti la ame ɖe la kpɔ nya sia alo la se nya sia ela na etsã dziɖuɖu le eƒe mɔzɔzɔwo me wa mi hu ka ne to dzi nɔlawo miate yɔ mi le blasi ɖeke vɔ tɔn naleke ene blatɔn vɔ nyi 93 04 38 38 93 04 38 38 etita mi le to dzi enyo miaƒo ta ne nusɔsrɔ̃ aleke bena ase Yehowa ƒe gbe la xɔse ƒe afɔɖeɖe ase Yehowa ƒe gbe la xɔse ƒe afɔɖeɖe eye mawu no bɔbɔ na mawu yo tasi ɖokuiwo na mawu la yo si na emegbe yo sɔ de na dɔwɔwɔ la yayra le me le agbɔsɔsɔ me yayra le me le agbɔsɔsɔ me eŋuti ta asegbe na mawu azɔ le mawu ƒe nya dzi la yaya le me gbogbo ɖe bibla xexlẽ ya ele veve ɖe ame sia ame si ke ne le xlẽ bibla alo mo xlẽ na bibla o la mawu ŋudza sɔ de kpekpe na o esi ke sɔ bibla de asi na o la ebe wònanɔ xlẽ anɔ dengble ko ne ŋuti ye me ya to aƒoƒo na o le vɔa bibla le asi o womle xlẽ o alo ya xlẽ kpa tsã ɖeɖe la mawu ma ba sɔ de kpekpe na o ame si ke ɖu tu ne be bibla xexlẽ ye sɔ bibla de na dɔwɔwɔ me la nenema ƒe mawu akplɔnɛ do na mawu ƒona nu ƒo nɛ mawu ɖena nuwo gɔme nɛ eye ete zɔna lo mawu ƒe nya dzi ŋuti ta mawu ƒe amenuveve ya ele gasia game be eso mía gbɔ bena míaƒe afɔɖeɖea enyi xɔse ƒe afɔ la mawu tsã la ɖe xɔse ƒe afɔ ɖo la mía gbɔ bena ne eƒo nu ƒo la no se la no sɔ de dɔwɔme la yayra suna gbɔ kplɔna me dɔna yaya to na so ne me yayra to na to maɖo mawu la eva xena fiƒode kpe gbegblẽ va na míaƒe agbe dzi mi ɖo la ɔsiasia bena míaɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbɔgbɔ me dodo kpɔ la be gbɔgbɔ sia ɖo la su mía si bena nu sia nu si ke le gblɔ ne mi le se kple to aɖe soƒe kayo ametɔ ya mawutɔ ya abosɔmtɔ ya ne míate sɔ de dɔwɔwɔ me alo mbelu mi hu ka na mi hu ka na todzinɔlawo bena ne wodzi la yɔ la ayɔ le 93 04 38 38 enyo mi le to dzi etita mía do gbe ɖa kpɔa mía enyo donc na ame ɖe le dzi ɖe ake ɖe mía ŋuti be míakpe ɖe ye ŋuti ku ɖo ko biblika média cette division ko biblique par conséquence la nɔmba siawo nka kema plus 228 70 41 09 27 plus 228 70 41 09 27 plus 228 99 48 35 45 plus 99 48 35 45 et madame Toeni 90 34 31 53 plus 228 90 34 31 53 quoi un nombre sur quelqu'un au le WhatsApp dit nous le dit là c'est une gomme alors bon mia pele yo nti ne yo tiante no se yo ape gbe la
e na hoka tutu hoka dede ne nusia nusikene ni agbala di wana tera ne ma opa menu veve na no kpakpli o ne o chan ne mo gbon nyadia ase pleto ne mo se gbon nyale no la ase koto to aso de do me dogbera mi le ponu pokudo leke mi la se ma ube gbe nti ma ube gbe adodo ele nti mi gbon dodo ke we e pase do ye mi gbon veve to be na nye ma ude kai pona nupo na mi o satana cha pona nupo na mi emi abe muti la cha pona nupo na mi ta mi la do vovo toto satana pe gbe nti kudo mi abe nti la pe egbe kudo ma uto a gombe muti la eti tredo gbogbo kokwe nti ta mi do la do jesi leke be yina do ye mi gbon be na satana pe nupo popo na mi etutu na mi echi na ji na mi ye etutu na mi be ne mi wovo a elaba no gbon na efion pa do be etutu ode npen de me etutu ode nde me ke mu pe de nti o mu ko ma ube nkan ti o bo mi abe muti la cha ne ma mi abe muti la cha ponu pona mi va china blanu me mu pe na do mi anti o voane ma u ponu pona mi ejra na nde do etro do na nde do etro tu na mi etro pe na de mi anti la pe da me de nti ya elevevede ta sigbe ma u be vi o nene mi do la do kadede plipa kudo ma u eyele kadede plipa me wa ehia be na mi la no ji ma u be nku me ndi ke mi ano je nkeke agon me kudo ma u ye ma u la ponu pona mi ne bate ntu mi abagbe ado le enwa me a Kristo to de pepe ehia munye be na amede okpo ehia na dokwi bobo ehia be mi atati mi adokwi ehia be mi adoto ne mi ma ponu pona mi aso do do me be na ma un baba tati npo popo na mi kudo mi abe to ma do nti o ka enye enu ke mi gbon egbe mi gbale ye ji be na nenye be ameke o ji be na yo agba se nu so sro ya gon me so wa be na mi le gbe so mi la te yo mi na no ba ke we o yo ona mi fifi mi la te yo mi le gade pepe gamea mi la gba te yi nu so sro wa ji mi gbale do nku na mi chan be na mi le wo mi ape nu so sro ke to te do bibla me mi abe nu so sro wa ekpere mi anti be na mi la nya bibla anya ma ope dodo elevevere papa mi de akpe na obe na egbe uga so mi so odo uga ponu pona lovodio uga ponu pona ejirio papa mi bi obe wo mu sene de megbe na nya be na eto de pepe ke se nya ne gere pe jime ne gere pe luvome ne ba so dele me ne ba po eto le me ne ba so do wo me ma wu we wone da papa mi so da si o me be na oponu pona o na be wa se na be na wa wo enti do be na ne ba henyu eva na o nígbà poto le so gogbe ada si o me papa we tu na vi odo ta akpe na be na oya ayeji be Yesu Kristo be nko amen